Nri hagri video ya ke bang kwa ek ban wanra akmat ke jongpi mata ngakwa ek ban wanra ban yetu akmat jongpi ya kini ki arpol kliki ri ya kan yang Kristen haga pertai li borok kawai don bon ki jai per lagi ki Kristen neki bom dei kini yang Kristen hangni nyepet ya ki arpol kliki ri don jima ban im ne ban longkom kita ki Kristen kadau kedai namar ba kini ki ri kidang ye lagi jong ki rukom penyan ni ke jing tak kat kum na ke bos sorkar ke jongki ni ke san hima sima ke jongki ke jingai ke niam ke jongki ke sensu Kristen hakari North Korea ke long ke hadu kata-kata bat ke omla ban long ke sorkar hapok kari North Korea ke pej benya ya barok ki jingai niam bat kata ke long kinu song snong ki bedon ke jingai haka jingai ke jongki syabar na kari lani ke jingai ke jongki na ke jingit jong kari North Korea kadai ke jing thmu ni ke jing set kala ya kari hi borok kawai ya ki Kristen man kapor la ju set patok hapok lebor kam la pensitom bat kumjuru la syakrai penrem la do nu nong song snong jong ke North Korea don ya ke Bible uhab ban syak pensitom da ke jingap ne da ke jing set patok si jingim ki Kristen North Korea ki don kumba iway point arpo person kata na ginong song baro jong kari North Korea kaba kari Afghanistan naduba kat Taliban kalawan habor sensyar hapo kari Taliban bon ki Kristen kila nakan niam Islam ki mat ya ke ek kabakraw om sya bandon kinu ki public church ni ki yingmani nagamta ki pajba Kristen ki bangai hari-hari ki don hapadeng ke jima hak bagi ban kendo iladi ban yelam lani ban yelum ya ke jing kenduk lang para bangai Kristen nagamta ke jing seng bat ke jing duai ke jongki kebalai Somalia hapok kani Somalia ya ke jing long lani ya ke jing Kristen lakang persya bat baru kinong syong de ban long muslim ni de ban ngai hakan yang Islam ya gani lalek balarai lang nadu kinong yelam jong kanu kajat hapo kari Somalia ya ki Kristen ha Somalia lakeng bagi dai kinong diri ni kinong set kala ha ka bagi ha ban ma ya gi jing syak thong ni target hakikin hun leno ni extremist group kum ka Al-Shabaab ka jing kalaniam na kaniam Islam lakang persya bat en om pediang hero kumta ki bayile persya ya kani ki haban ma ya ke jingyap hapo kari Somalia ki Kristen ki dontang 10% kata na kinong song jong kari Somalia hi borok kawai kebasaw kari Libya hadin ke jingkhalan no jong ke central government hapo kari Libya bon ki kenhun bapara kamtam ki kenhun erang kila pentrekam da ka bor ban yo pentrekam lani pensitam persya ya ki Kristen hapo kari Libya ki bonde kinong song hapo Libya lada lap ni yo kem ki rengkat bat ki tiar kenthop ki kot jingruai ni ke Bible ni kinu ki religious material ki hapan ma ya ke jing syak penstam ke beting henry lada ulu song try jong kari Libya lada ulek ni ukalaniam Kristen hapan syak penyap lengba ke yin kesem ke jong kabasan ke Eritrea latip ya kari Eritrea kum katakan North Korea of Africa ke sorkar Eritrea kala set patok ya ki hajar bat ki phau hajar ngut namar ke jing bom register ya ki niam bat weipat ki kam ki bedai bat ke jing niam ne religious activities ki Kristen ki haban ma ya ki jing syak kem dusman ke ba omla ban ai jimin ya ki bat kumjuru ki Kristen ki ma ya ke jing syak pensitam pan na kadaw bagi lek syak jing seng kaban reu ka Pakistan hapo kari Pakistan la pentrikam ya ka an ya ka belatip ya ka kum ka blasphemy law ha ka ba kani ka an ka dei barabor kum ka khong ni target persya ya ki Kristen klemdaw ha ka ba bulsin ke jing syak kem ya ki Kristen klemrin ka mipat ke jing ki lani ke jing bitar na ki pajba Yaki Kristen la pensitom da ke jing set patok ke beslam klem syak ban jemin
bat kumjuru ki haban mat ye gijing syak pensistem wat da gijing ya bro ki paramabdan Kristen bon ki syak thangim bat syak pensistem marwai klandon gijing bisa kabanyo ka Nigeria hapo kari Nigeria kadon gijing kulma bat gijing ki kabajur hakaba bon na ki banta syate ka Nigeria kamtam ki Islamic group kum ka Boko Haram bat ki iswa ki target ye ki shnong bala shnong da ki Kristen lemba ki jing penyap ki basyirkai bat ki jing sya rabor ye ki Kristen ha ki banta ka Central Region ka jing snam ka Jujia hapadan ki leno bat ki nongrat ki balong ki Kristen kani ki Jujia nagu ga por sya ka pat ka por ka bapra kari Iran hapo kari Iran ye ke jingi Kristen la new ya ka kum ke jingma ka baap ye kari Iran ni kata ka Islamic Republic of Iran ka history ke yatho babon na ki kadhon riu ngai Kristen ki mat ye ke jing syak pensistem ka ba syarkai hapo kari Iran lada unong Iran wa pet ni mino na ka jingi na ka Islam wa ban syakam ban toket ye u chua ban set potok kum ka jing persya ni ka kambaman persya ye ka jing sngan jongkari ni katakan national security hari Iran dontang 10% ki Kristen na barok kinong syong jong kari Iran ya ki Armenian bat ki Assyrian ki badon hapo kari Iran lasya bakin long Kristen lani bakin praktis ya kan yang Kristen handre lak hengi ki bagi dai kita ki second class citizens of Iran kabakandai kari Yemen ban long kum Kristen hapo kari Yemen kalong ka adu kata-kata pen bantang don ki briu ki bapodiang yu Jisu hapo Yemen bat ki babun ki dai ki ba mino na kadiang Islam ya kari Yemen la phya syaka teritori hakabala sanshar da ki lightly ki kanwon ki ba klaimbor kanthop ya ka ol kida bat ka hodi omdon manu ba isin ai nagamta ki Kristen hapo Yemen tang kum ba 10% ki Kristen ki don hakaba ki sya bat mat ya ki babon ki jing sya panjistam haki jeka basanshar da ki lena hodi kalong ka bama ban lap ni syam ya ki nu ki tier jong ki Kristen kan thop ya ka Bible bat ki god nyam ki khandiat mut ki Kristen ki badon hapo Yemen ki yok kalat bat ka kabu ban share ya ka jingit ki jong ki bat ban pediam yu Jisu lengba ki online chat lengba ki social media bat ki prabangit da ka baki khendu ya la ka jong ka jing im na ka mata ka gospel ka jong kres usara wei ni ki Kristen u badon hapo kari Yemen uong bang smokeman shikade bat na yo mensim ban yo i ya ka balang ka bayen ha ka bali hapo kari Yemen oot kalong ka ba ban yo iru wat kinong Yemen kim tu ya ka jingdon jong ki Kristen hapo kari Yemen Henry ingit scam bagi don ki Kristen ki basisya ki ba im na ka mataw kres hapo kari Yemen ka ba shipo kari Iraq ki Kristen hapo kari Iraq ki don tang kum ba 10% na kinong syong jongka bon na ki Kristen ki mino na kari Iraq hadin ka jingyap no ka jong Saddam Hussein ya ka ba bon na ki jaka la control da Islamic State hakaba ya ki red part Kristen la penshitom bat la pha siu tax kumjuru iham ban sya peniam alat kum ba silak mut ibriu ki la phetno na ka nongba musul ka nongba ka ba khambul ki Kristen hapo northern Iraq kata hadin ba ka ISIS la control ya ka sorba haus nam arjar khatsau bon ki Kristen ki la sya correctly sya penshitom ben sya thangi ki yingmani bat ki sya peniap ki babon ki rukom ka ba khatwei kari Syria hapo kari Syria kalong kabama ban im laklu kum Kristen kum basau pen khnai pho person ni kinong syong jong kari Syria kidai ki Kristen kidon hapo kari Syria palat nyulak mut ki Kristen kila phetno na kari Syria hadin balami kejinganat bat ki thma civil war house nam arjar khatwei bon ni ki jaka bat ki shnong hapo kari Syria la control de ki ISIS hakba bon na ki Kristen ki sya pensistem bat ki sya penya bro kabakat ar ka Sudan
ban ino ia keniam Islam ban kelas ke wipat keniam long ke omlak ban pediam hapok keri Sudan ha kepala galap ia ki bakum kita en pensitom ia ki bayelek persyak dan ke penyap hapok keri Sudan ki dentang ku 0.4% ki Kristen na ki nong song snong jong barok ke keri ka Sudan ke don ia ke plus pimilo ha ke babulum ki Kristen ki mat ia ki jingsya pensitom kabakat lai ke Maldives. Hapok Maldives ki Kristen ki dentang ku 10% na barok ki nong song jong ke negeri. Lada ino ia keniam Islam hakari Maldives. Long ku ba iben ia ke jinglong nong song kum unong Maldives. Lada lap ia unu nong song hapok Maldives. Bu udon ia ke Bible hayi. En pencitong ia uta da ke ba peniap. Ki Kristen ki bawan buhai snong hakani negeri ni kinong sangkai perhe ki haban ye kendu hari-hari bat jar-jar bat en sya'ru yaki bagindon ye ke Bible kabakat sau ke Saudi Arabia ke deka wei na kiri ki beperking bah ye ki Kristen bon na ki Kristen hapok ke digeri ki dei ki bosyuan buhai snong don ku basau pon arposen ki Kristen hapok kari Saudi Arabia ki don kato kane ki nong song snong jong Saudi Arabia ki belakha kum ki Kristen ka jing ino ya kanem Islam ka long bian hapo ke Saudi Arabia bat en pensitom da ka jing penyap om sya bante ya ki jing mani hapo Saudi Arabia bat ki Kristen habaki kenduk ya ki prabangit ki jogi haki jing ki sam ki jogi ki de ban long da ka jar jar ladalap bapen khen ya kani Daiban pensitom dag bakam yaki set patok tosho pat dawa baki daiban ino yaki jinget ke jogi kabakatsan Uzbekistan baro kijek nyam bapar-par hapok kani kari Uzbekistan daiban register ban itu shwa daki bor sorkar ne dak state bat omsha yaki nu kinyam ki batmai ban bon hakani kari katana dusnam sheja knespa knep kandai labalap yaki bakum kita kan don kejing pensaja da kepada kuna kejing kelamiang na kaniam Islam kin hab kejing sya pensitom da kebasat totok batsya kiwi bat kirkom sya pensitom kebakat reu ke Vietnam kedai keri komunis ban long Kristen hapo Vietnam kalong kejingma bat lahap ban pek perman da kesorkar nadu pala penmi ya ka an hausnam arja khatlai kinu ki kenhun nyam idai ban penito bat register di syaka surga kebakat nyau kari kata kan nyam Islam kadai kan nyam jong kari kata bat la syak tang ye kinyam Muslim ban mani lat lu hapo kani kari kinu ki bakala na kan nyam Islam en syak pensitom da kejingap kumbakandai pesan ni kinong song jong kari kata idai kinong wan troy ni kinong wan bola ibawan buhay snong nang ta kibadai ki Kristen identang kumba 100% kata na kinong snong jong kari kata tabakat pra kari Kenya hadin ke jing syak tombor hakikan hun leno kala syak penjulor ki jing tei ki jong ki Kristen bon de ki mani hapan up de kinong para nakam ta ke jing sngang ki jong ki Ausnam arjar khatsan ki kenhun leno Islamis ki yertma ya ke Garza University College bat la penyap hadu shispa sau punyut ki khna puli hak ba bon na kini ki shispa sau punyut ki khna puli ki bon na ki dei ki Kristen ka bakat khandai kari Egypt kedai kari ba ma hadu kata-kata na kapta ki riune Kristen kari Egypt kedai kari jo ki Muslim hak baki Kristen kilong red bite hapok kani kari dantang khatway point prapo persen ki Kristen ban ino ya kani Kristen hapok kari Egypt in habmat ya kijing pensaja kebajur hadin kijing kelam Muhammad Morsi kala don kijing syak tombor ki Kristen palat rupusan telik ying mani kijing syak tombor ki school bat idukan kuat kijong ki Kristen kedon kijing ting bat kijing ir ki Kristen red bite hapok keri Egypt hadin pada kiwan ki Islamist group hakapor sencha
Kaba arpo kari China kari komunis. Kaba bon ki Kristen ki mat ya ki jing ki ba per. Dan bon ki Kristen hapo kari China. Kaba ki mat ya ki jing na kawe kapo segoi pat kapo. Haduk badon kinailam mem ya ban mat ya ki jing syakam. Dan ru ki jing syak wengno ya ke Bible na ki online store. But si bon kali ki jing ya ke baki Kristen hapo kari China ki mat na kawe kapo segoi pat kapo. Ki bangga baro na lor kini ki arpo kali ki ri ki bangala pensngo hakmat jongpi. Ba ki dai ki ri ki badan ke jingma. Ba ki ri ki ba ombon ke jingchngan na kamta ki Kristen. Na kwa bandu kada ki jingkali hakmat jongpi. Kum ki parlok baro. Hatu ni kinong India kam ki Kristen ni bang singan neem hapok la ke jongkari. Kata kada ki jingkali ke bang kwa bandu hakmat jongpi. Ni im hapok ke jala Meghalaya. Kada ki jala Kristen ni suk ni kemen bat ni manipulate like loy. Hatu prijutik nam dia ayu ya ki Kristen ki ba im shabar ke jala Meghalaya ke jongi. Next kem bon ki jinja ki ba per nakapor sekapor persyak ya ki Kristen. POE lengba ki lap thai kubo. Lengba ki social media. Kumta nga bu hakmat jongpi ki pai ba baro. Pin ai ya kani ke jubab. Lengba ki komen ki jongpi. Hatu kari India ke jongi. Kadang sengai neam nakamata ki Kristen. Bless you bon nakamata kapor ke jongpi. Ngin ye kedok pat. Haka next video. Kublai shibun, kublai shejanu.